wikirifu rwa mutoro omunyamakuru wa Vision Group nagira ngo akabatura inekiroto cyo kombeka enju y'obucupa konka atari kumanya aho kutandikira okusiyo yashanga omuntu umwe abwombekiise kamena nareba kiri possible kandi nareba nikibasa kuba cheap alternative kusinga amatafari n'amabari okurgerera hari rwa mutoro okuyihobwa katandika kurunda n'obucupa aha mukoro hamwe na no kwetororo rembo Mbarara dera cy'obusiyo mukapakira mu itaka so mbwenu kunabire ndaba aha rwizi nengangire nko hiba kweta beach ninga naza nkambaga aha mukoro mperezo mwana shiringi 10 atabuntero muti bona baburi nka mukoro ngoma nimbureta mupanga nangwa barano bambuza kandi hatebi kano mano yora kasasiro n'ibirimo ogunagira ngo akakorese sentenche okombeka enju y'obucupeji babuza nitaka kandi bakiheza bahatira mwene kaza mwitaka ringi akacupa kaguma akacupa karemera kugira ngo nabaka kutera no basa kwirumana kubana kan karemera ngakari ngitafari nija natungaho engineer mukugu omukombeka enju za biodegradable products eco houses ninga shi environment friendly na environment nija twaganira ya kombeka kashu ya jombeka enju nyombekisa amatafari na yombekisa obucupa konko kurigera ububiye kunyize ni nkora comparison yanje nashanga ngukando wayombekisa obucupa nikibasa kumwangukira kitari expensive munonga abwenshonga obucupa obwe nibwenda tubukwetaga sente nyingi because hati no cutting ebe ya matafari wayenda ahagati y'ecupa wanozigita nobasa kubondinsa maramu ni maramu because kiri tindashangire kiri so necessary kugira ngo bondinse simingi abo kuba nobasa kutwara umushenyi mwingi kubondinga ugaruka twari na simingi nyingi rwa mutoro nashobora ngo ecyamonjira mani no kugira ngo obucupa nobumara obwire buringwa okuza kujunda ekyo rukumanyisa ngo ayombekire enju y'obuhangazi mwene obwire obucupa twara akacupa kujunda obwire obucupa twara enju kuguma unless otherwise abo kuba tinshangire mu kizu bucona kugira ngo hino kuyabire kozi yamara emyaka rafureka mukaga kine kuyabira affected by anything enju egi akajombeka omuringo oguryo mukacupa ogwa round kandi yajetoroza emiti okwenda kurinda ebyobuhangwa. So as an organization, when we see people come out and do initiatives like this, we are profoundly honored. And if we find that bottles like this have been used to maybe do something that could run for a very long amount of time, then it is going to take out a considerable amount of plastic out of the environment. Kandi omukugo mukombeka enju z'obucupa nagira ngu okombeka enju y'obucupa teri kuteganisa kandi ngo nikitwara obwire buke. Wabo ino obucupa kanana no bukumara okombeka 3 bedroom house. Hatuwaza comparinga expenses na time eyokumara amatafari na nowasa hari akarunda n'obucupa nko mutwaro gumuntu nobasa kurunda n'obucupa murundo ijoba rwa mutoro nagamba ngo abanyayuganda bayejumbera omukombeka enju z'obucupa nikija kucendeza ahari kasasiro hamwe na no kurinda ebyobuhangwa. Ekindi no kugira ngo tucendeza ahaburufa tugizire kizibu cya plastics omu landfills twagire kizibu cy'ecupa za plastic n'ebivera konga ko kombeka enju nkeji somehow somewhere it is a small step omu kucendeza oburufa omu site yitu.
Vision Group eriyo muhuru yo kurwanisa umwijorano gwa kasasiro y'obucupa n'obuveera okurabira mu kuhandika amakuru ahabwa TV West ndi Elias Rutuguse.